inuku nangunan da tumbal chikinan rawisina. O chia sampai tartal na lubin kami luba vinona na. Na, vai bal tukina na beka ni matangu. Sumutaleno tinana. Luvengu, gori maratan may na nuku mera lako ni matangu. Sa ken katul talon tartaleni na luveni kami lunga vi tinana. Pakasa vuturio tinana. Kumni nangone, kumni ndubuti taru mi viki mami nangkasi, kima misandu wasa-wasa, kima misana tukunen vikumni, ichikolo sa rilem na numni taro. Tinani kamilu ko singve tukundana wasa-waya vi luviana. Ko sa le vi luviana nga me taro, bereni sum chikano tinana na nona taro. Kena katul nona taro en sa torang talo luveni kamilu nga vi tinana. Na davo kenda rochkina na ham en takunda. Ge sumayeno tinana. Gori maro chikina na wai. Baleta ninda tumbale nanguna rawisinga. Lilemu nanguna kenda tumbal chikina. Na wai ngori buki kenda chika tori kenda chika na tumbale. Vikumni nangone na kumni samburet na kamele na TV kameli ona hampi kwana kuna pakana ulgano kwa ya kwa mara chikina na bastote chikina na waye ndakuru na kona lubini kameli oi na kenambali na ya vanda ma buki kenda na tumbal wewe na kwa ndele ni nuku na beka ni matanda buki amenda revinaka na ngona kokokina vangi la kumaina nuku sang na pelok ni matanda kena hampo chikinda kuna buki kanda talanga menda stotak chikina na wai nangon ta tumbale nangon kenda lakin dana wanoyawa. Ochia natale chikoya bikumni nangoni ngoni savarundal talngona valotu sing tukon mendal ngana valotu moni sale lotu moni livaram tu na vital tala Vernangase valotu sang ciptanga ni Italian ni nakakang ni nakotikina tukutuku ni kalo wase verna numni damba numni tukani kumni ndulang sere muni nakotchunga na tukutuku ni kalo na ngona pototi ni ngona go ko ngaya na lebu ni talno ni wase rana kawini singa tabuna bunaka ni kuat sabaya na kena lebu Naka. Okila ni kenda talita ka kenda na talanoya ya. Siapa apa? Kota berangwani. Cek na talanoya. Yo. Okay. Dongana kena ikuri ni talanoya. Meni. Vamos siya sarana ulundra namta namunana tar. Kanga iko vetarong tar kunya mendorere na taro. Betana apa? Iko buli chikina. Kaya kasing taro na kameli lumini kamelia. Ko singkila na ta nayanga ni kachukin takuna ko baka tuna ham barua. Ko na singkila. Iya. Beken to nangone taro sar waliu. Na lebu ngano taro na lebu numkila. Kinta baki orto ngamay narere. So na youth ni may narere na chikungo. Kito kinta bakiem do talma hakabinak ni kuwa. Sarbinak na kalo. Nakabalebu na samiti ko may. Kaya bakando paparo chingori. Ranindo nam do seri. Kaya baka paparo Sini cuma cere. Apa ya? Ya paparo chingmo narere o creerto nangone. Orto nangone may verto brother mori kaya baka ando nam do seri.
really can't stand your head is alone. Consider the release, and then you will know. May I introduce you to this friend of mine who hangs out the stars and then the sun went to shine. He kisses the flowers, each one is with you, but he's not too busy to love me and you. We have the heavenly Father above. He died full of mercy and a heart full of love. He really cares when your head is above. Consider the lilies, and then you will know. Consider the lilies, and then you will know. Meni, minaka ramone, minaka mali mula seri minaka ya, minaka. Nangunong ko, kaya nangonelya, kwa babara uti ko na health talk, me, nakamay, lah. Kita minaka. Sandong pula na nangu Alice, small sister Nile. Okay, just a fun fact. Kita teka po, kita tarang laser, laser, le bita chungkore, le ono nga, set, le lai. Isa, toman da beker research ke baka nanunggo bossa babici, se bossa babalangi, saksaka. Kemdo, just bear with me, just for a few minutes. All right. Okay. Nunggo health talk nga baleta na fit. Na fit na banda. Na na kenang bibi na tabi ni abanda. Or what is the most important impact of the fit? And Dora ni Somaya? Okay. Sisa? Mavi? You're on my screen, sorry. Sarah? Ian? Ay. Kem to naman yan chumay? Meranin datong balikina. Alright, mendaran itong balikina. Lotale? Kung nga ya? Saura na yang taudo ko. Alright. That's Rinaka. Nabata? Nayaba, provide taki kenda. Provide taka na support, na foundation. Nayaba, tiko kila vitu na tikina na ankle, na heel, na sole, na toes, na instep arch, the ball, and the Achilles. Na Achilles, kona ua niyaba da kochuk sarimuri. That's the important one. Beta koya,
quite kenda tiko. Kaya kamaboa, sendo ala kumai etababalilay, we can easily fall. Do we take good care of our feet? Kenda dong garon pa pinak na yabanda? Tenga? Sondak na nguna? Not always, maybe. Kenda, boleh kenda tiko na kabinak ni kwa me kenda dong garon pa pinak sara na yabanda, because na yabanda ngango ito ri kenda tiko lagi ito support. So kenda renda kava me kenda renda kava me tango makna yabanda na pumice stone. It's a lava stone that can help in removal of dead skin, foot scrub. Kila ni master serum le silembek piko sana sugar up. Ko mbekaya ikren banta kapena yabamu, salt, ikren isukta kina yabamu, vinegar, and wearing the right shoes. The right shoes. So namuna I don't also do talita kabali besar na tarna slippers. Kaya ko baka na Nike slippers. Beta ida na babaya ko do watete na yabanda. It doesn't esit marbe babina kana yabanda. Ko baramba tak na yabanda. And wearing the right socks and the right footwear at the right time. Kunila ko na famge ko darti ko na flip-flop. Darti ko the right footwear wherever you go. So nakatala prevent na the may prevent na ingrowns is cutting your toenails at the right Thank you, Master Steve. The right na the toenails, not right to the wakame deep inside into the flesh, just right. Balata kevaka tumbu talamay and around niya na ingrowns. What I mean by ingrowns, na nomu nails ko nange tumbu when sorry, hold on. When lomani na leweni no mutowe. So nakaya kenda siniwe na kata. Kenda siang na kata ya vena wanda blet keva kana nenda nail tumbu vena na lomani lewenda we'll have to go and operate on it. Kwaya, that's very important to take good care of our feet. So mbek nango na kenda dolak bango vena titi kenda dole sumai sab nga nak na linga scrub nga bada na ya ba. For me, example, and the boys, erdo mata nga vi kito sabangango na mata na linga na yango ira na yaman tabango siyang sarangani that take time make the scrub tapanak. But the most important thing in our whole body is our feet, because it provides foundation and support for the whole body. Okay. Total naka ave tukuna mekendando massage taka na yabanda. Massage taka da kotamay na vaseline beta na vaseline ko va malumutaka na botoni yabanda ko na rough kla ko samo na kendando va kutumbe kana nondata na botoni yabanda kumay sabab nak na yaba borki na vaseline vambasar na stokin Kaya yana ando talangan ng munisali ko rin maro kinababinak na yabang. Meu songa tanga na nunggu health talk and dana tikina famous verse Psalms chapter 119 verse 5. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Na passage go why does the passage says feet? Na tabi tukunikin na was naklo na feet. And not saying my face or my hands. It goes back to what the role of the feet is. It gives and provides us foundation. So the word of Christ is to be our foundation. And only in that we can see the path that he has lightened for us.
Do may tiko dongan nunggu tabi lek-lek and health talk. Nak, I hope you guys learned something from it. Sabay to kaya naka. Many. Many pinaka. Naka. Okay lah, ayaw mo lisrap tak minaksarangan ya bago. Beta santo matau nga ni ndava lifu mbalaw se ba terus mbalaw se lora ya. Sapa kau mandu atal na bata kana ya bago. Ya, ya pinaka na lisi. Many. Na vi bar ram ta kimbalata na. Ya panda. So tangan kan tanto ba pinaka ta ni kuci kan ba bo ki. Ni kung na ya bago. Kaya musuhin doa. Sana be kucing mana kena katul. Ya kaya kanda marah binaka. Dakuni dakana binaka talenga. Angkaron no musuka na kakanan dina. Na siyang talangan yo mati ni suka se diabetes se. Vaba menge mustali kina ya bantay. Nak. So going back to our theme. Nanento ultang tiko about this pandemic au nandingi menanga ni ruwa au kiri Rarawa family okay wala kala nga na about this pandemic in your life sana namundo matabubali Nabuno kem do tiko kinango reilesu na thabo iko wulida bo thabo iko reilesu vartaka biko na kama iko like a survival tip to us se na bimbole thaba ikorani tukuna release na tabi ko from that na kinagtekabu kinanguno ko ka okay so nakango yo mo meudakaba au weyau baka na matininguna ya papalabalay lamolenga urusan na job ya na nguno ko belata na kan lebo sa bulida au rani release na tab na leso ni korani tormika kaya korani just let me know kaya kayo kusing tora na nugu taro. Siyempre ko, kasi ang tora family, maybe, sabi nada? Newa? Maybe what are the things that kept you going? No more lesu. What are the things that kept you going? Don't know. Ani babaron back to my sabi maybe Taniela? Mavi? Taniela Mavi? Binaka. Singit tambu binaka. Binaka sotiau. Kila ni taruh binaka ni taruh ngeting main kabinan po. Tomanda eu ndovir na positif na COVID kitu kedva len bubali ya ngunai
Mbera ni kita mai swab tekin. To sa pakilati ni kita usaha tu matitik. Usaha ready na vi sign kere sa to kita ukilan saya to kita na COVID. Yo babi binatang wana kalau na pi parutaki. Kita usang sar ni i bimbisar na kena to gitu na COVID. Na vile takinga na nangong gitu na tu mama ta sinimbi. Vile takinga na kon confusion state ni non tapia mo de kena non tapia re kon na ko bakla ni kabu bio singin to na matibu. So nangong na dasangun ni mo de pakai sinibia mo de tu na mata sangang. Ningon yang bombo kina malum. Ningon ngaurai kina pakai rar na mata sas. Kombangan na matibu tobi kita ya. Ya usah pakai pinangan ni ada juga na platform enda main bikin wana foto-foto ni zoom ya antona kai waku kote ke utunga. Bambu tani sember ni teke buna bubal sember talangan teke buna bi song-songulu tu na zoom. Au kila ni sa teke buti na zoom bi tal-talpan. Na Bible study group. Kita ungge may veng tikan kita ungge may join na bubal sa uche bi arosang bulka dion na ultang ya tol na singa bimbungi. Ya sarang bambu tani buki ubali. Ambala tani kirunto ko hosti ubati tal-tal songgolo tu mena korbo. Untuk binakat mu kitu ka kuni talatalangan na pakananan ni Bible study. Ya ito na kay wakukote kitu tunangaw na ni Tevman. Nanon review masulaki na leo ni Bible study group. Na kena sarungo ti na bupale ko Tevmati. Pambot ni ribu kiti ko na bata-bata ni Zoom ya. Bible study group kima vinanungi ti ko na mas. Au babi dipindah kan ni ngaunan renre laku turun kena. Na bata-bata serangai David talno tikin ko na Zoom ni Bible study. Yan na kay viva ko kote kitiko. Kay kima bim politiko. Elewi kima minati ko na Zoom group ya. Salah ko lang sa positive sa ratu mati. Sa kima bim politiko nga. Na buku ni mate, na buku ni bim masulaki. Ko serangai ko sangkai kima babi dipindah kan ni wotia so vi wasi telmanir sambula. En buku ni member masulaki juga na Zoom platform eh. So yeah. Dan kay buki kita juga na nito toso juga. Na kena bibu kita na Bible study. Yo kita yo vale. Wambo tani juga talangan nito tuba. Na siang talangan ni valele kita na mati tu kita. Vakati na wili bola tambu na windona singa. Dona wasni bola, dona bongi mata life ya kaki. Kita babi bina ni rame kita talangan na makanannya. Bible reading. Kita watch borokin na mata ni bingau na kurang bingau. Watch talcungan na Ezra. Ya na nakasabi begitu. So that's what keep us going. Kumitingan Bible study lalu tiguna wilbol tam kena mas-mas. Na balik. Amen. Nakvale brother Mavi. Mavi nabimbole. So wiki mami semberni positive. Dona tuku binaka wiki mami beta meki mami reni war-war ta kiki mami. Kaya ka mani due positive se baba. Ikilati ko na daba en na lokoba. En mainly na daba kept you going. Na nabosanga ni kalu. Ito babi ni binaktak. Na namuwasya na nung tuki-tuki ng matubal. Kalyebu. Na babi ni binakang go. Ni maro ikian tiko.
ni kwento tua nga all fails. If everything fails, nakaluntuan tua nga tiko nga. Tiko katao mundo. Baka kita nanda willing lesson kasi na baka dia tao mundo. Kaya baka sa nga may na winiway. Kaya baka sa sinranira risa wang karachunga ko na tava me kiwatak. E chunga na tatarobi ko na dula ko kenta dondon menta tara me tatarobi. Ye sembera chunga na kiwa. Ya ndava bindaga tak ni chiku na kalombula. Vartaka chunga na kuko. Nango. Vartaka chuko ko ni kamod me na sang ni lebi ko na kalo sulit chunga bi ko nanganga na bengona. Binaka valeu. Na vi você ya brother. Siapa? Ikut Saredi? Saya tahu naka. Amen. Nakvaleu, Seva. Thank you so much. Nakvaleu nung VWC. Di na tudok. Na teman na bubale platform ko. Sangay join chungbenga na round June. Se early June beka. Gendo babiti. Beo. Kala si wanang benga na gutor na Fijian. Game may nanguna ya till now sang wando ni wili ka talenta na wala babiti so iyo nakilabi na kumasta na bini unge matani wanan ding te mo wili bola
sakongaya saksaka kabo iya eu kai tunga ni English orang ni understand tak babinak eu ba binak tak na platform go ni babici au sangere da ni understand tak babinak ru pidgin and English so na kau singi rani tura raw may bena English version o lako bena babici et o tura binak au babin binak tak na point ya na mententu sona viva na sona wuli ni voltamda bakapuchiko me bosaba tuki era ninda understand takasara babinak babinak taki tal pani ki mastanavi nanro matu takachiko na we platform kedaro didi bakatiko dona ka obe vartaka nei lako meu covid go kana sanduri de tunga na vai naka vai ko tamai o covid ya dona ka ndolapa na katumba wararam takasar valeu extend takana nenda knowledge ni voltam na vi platform ko dakatigungo au kila ni kenda na ndo dakana na lotu dakana masu na ve itu siti na ve ruang ase tolu na tamata ndo chiku se kena ke kai lebu sara vitu ya ni ngona ni dakakinango sa song na balutu ta singin duare ni lakukin ya ni sa dakana platform era ni ke kanda wili kana tan lebu tamata ora ni ve bi mamata kana balutu se sibia sara ni sini basnet sara ndo na balutu dawa bini bin nakataka na digital evangelism ko taka chungo in our own comfort zone at home iko buli dan was nikalo mataklay ko yandra satu nangona ni lima kalo satu ikia buli dan was nikalo o yandra mau mateni kau satabu na was nikalo na kavi na 7 to 8 so ngona ndo balabu 8:30 se 9 o sembernio mo o sotabichisu sembernio mo ya andona kau ba bin nakta kani adona covid go beletna the way of studying the Bible increased by 120% back. That's to me too. Rebiau mandanga kebaka ndolo juga na balot o na be maybe youth night nga kebaka rawat na mas na Tuesday night kesang sa opening 7 nga 7 eu ba bin nakta kana platform go every day morning and afternoon every day mata sampai tegubutal santa babuli tetala amikendo sulian antangona vena was nikalu sono na santo nda wau numbale da sindan lako oi tau na uda musibale na bang ya au ba bin nakta kana platform ngo ko bubale digital o may raramo may bulit na bos ni kalo na kena da tu raw weekend menda bulit na bos ni kalo nango o wa bin nakta kana covid dona kabin nak kendara nindrata mekia ni it's there only you just have there's a click of a button wa bin nakta kana na idea ya binak baliau bikin tu na rakap ciku na platform na ranta ka ciku kim ni na admin na weir ke na ndo sorab tu na yau nonong no tal pani ki master na non boso tu so no era singing mo bang 1 or 2 hours with the social platform era la duruma binak baliau na nom do boso tu na kani sorab tu me kima mironga na bos nikal o veturanga na we binakata me coach kento na 1 Corinthians 10:13 kebaka o brother mo buso cheo kebaka kurani wili kana na versia mateni cornida chin katolu
Kwe chikuna na bola ba biti, potong babi. Sa na beretani saya bebikimundo okoya nga saburata rauna tamata ia saya lendina na kelo okoya ena sianga ni lebi kemundo mondo beretaki bakalebi dake me bakanga na nomdo kowa kana dakava talenga ake na bere na sala mondo rokina mondo bosota rawa. Amen. Au do talita kana tiki nango. Vinakabali buna ulikamina tiki nango. No temptation has overtaken you except such as is common to men, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Pandemic dan lako tingo dona kabina kanda ko tumekina platform bina kavalio nakanda lako dulu matikongo maina ngona ya till now senda chiko bina kavalio meta nakaloko kongo senga bantu ni las senga tomat no ko las kalunganga, he's a protector, he's a provider. Only we need to self-denial. Kut biti kanda so. Mentakila tu kuni kanda singrawat untuk ka. Tamatay bola da. O kwendo tuang ala nanda in ronro. Binak value. O kere anti meme. Kaya karan ni kaya kayak saredi. Ani ko varta ka nung tuk ben nung ser. Nak. Naka sing tambinak nung ser na lang ati tiba kami kwa. Na apeli tiba ka. Vangaratu ko yung duwa misuli na pakadengo. Tiko chisu na suli weekend na pakadengo kwa nananda best friend. And we sing and being born. Sabi na puno nga ko na lakot kina. So taba na ndendre sa tuwa raw na linglalaman ni kalo mena tingo mikenta. Nakakuninda rerete ko. Taba katangar tuwi ko nananda ivua sinandendre taba na lakot ruma. Chisu ndondo tuna lingana. Na wara kikenda tu menda lakani wikoya. Nah, kan ibu setiap nanggiri cuk nanggita nan besere, kaya kana ronga taju nanggita, wani na tinggal miak kina. Amen. Nakati meme. Nakabakali. Have you a heart that's weary and being a load of care? Are you a soul that's seeking rest from your burdens to bear? Do you know my Jesus? Do you know my friend? Have you heard He loves you and that He will abide till the end? Who knows the disappointment? Who hears its time? Who understands heartaches? Who dries the tears from your eyes? Do you know my Jesus? Do you know my friend? Have you heard He loves you
and that he will abide till the end, and that he will till the end. Naka. Gonna go in need to talk. Nakayava. Tiko ngango itumba. Kem toren roga diao? Yo. Yeah. All right. Iya. Okay. Naka. Masih ko teman. All right. Okay. Nature. Dapat minum nakataka. Nakaluhin nakago. Isulia tunga. So naka weekend tanto wakawara takatu. Iya ko eli buna kenayanga. Pakai Kongo. Jadi Kongo. Right. So we came to nakila na unik na plant ko na snake plant. Se mother-in-law stang. Ruana eva na rendo ba na tu. Dongo. Dona kena matanggalin ko. Boy. Okay. Bobango. Do binakami ko. These are house plants, house plants. Okoya, natural air purifier. Binakami ko do mbite na lomari no muromo. Mbete ni komode. Okoya. Mbita may vale na oxygen. Kona kayo ko binakata. Vale husar. May na other plants. That's why endo binakata. Kaya kayo ko chikubi kongo. Sanga mi kundo bita lomari no muromo. Mikomode, you get more oxygen and it purifies the air at the same time. And silevi kuna that pure oxygen. Era ni babi nakataka na mumode, buke na mumode, buke talanga na mu level of oxygen. Pongo, this two So kaya chiko okwe ambula rao, ikeba kaya kumusuka matangango. Ikombita kwe tumbu dake. Tonia bena wai sebenengele tumbu rao. So that's one. Ken karuango. Boy. Okoya ikureta ko yelo. Betene ko chiku bena singa. Okoya ranimbula tunga lomani vale. It doesn't need a lot of sunlight. Betango ni chiku tumba. Sabango kena roka. Ngotalenga another natural purifier, air purifier in your house. Even kami ko bita chuko bal. Rani basinga nga balay bita na half a day probably. Not exactly a lot of sunlight. Ocham biti bal. So this is another air purifier. Ako na be say yellow say chubango go kena. Okay. Go kambo binakatalenga. Pangaya, bakti nga na kawachuchingan ko. Soup leaf. Bula raw-rawa. Kurani musu ka matangan do nga kango tei. Seda sa bolak go. Tumbu. Totolo nga na kenando tete me tumbu. When a soup leaf, ndo then chuna soup leaf, but in the can be when a soup leaf. And baka kila kona noodle flavor, okay, much better. Don't use the flavor, use this. Also it's natural. Kena karua, kaya baka iko pero mandana dengo da kito na matubale dengo da. Chuke de bikito. Kito ndo bararanga balay, ngilianga. Ko era oro na kena kam. Iko na ngilianga bango. Ngala ko na kena wai. Wai saranga ni ko bararanga ngilia. Ya na rani ko hunuba. Bubu ke bikito sang sarni kito kame ni wantaka. But bubu ke na berna kito na ngone rade ngondo chingo. Me ba malumutangan na dia sembar ni
ira lako ivalembula se lom ni bongi da ki da sindring la kon ton bonwa ko ngaya bayan do bebu ke bikitu iya kompek ngaya na kabini kuah se lebu na plant ni barta ke sa sindring kunia total pengana nguna iya pinak bali bu maka naka ukiri brother Mori nam dong ngoni ara ni donan non to sere Andanu. Okay, Vinaka, thank you. Meni Vinaka. Nakavalia buna tuk Vinaka ya. Nakavalia buna Wimbole rangone. Nanum do sere. Kep kasang nakalunggo. Tasingkila na buna ndatukin ay. Tuangan sa tuangan ko bidana minichi. Owe wasanga ruangan Bible text. Matay. Kucing mana 2 Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timothy verse 1
chapter 1 verse 7. Magona kena babalangi. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amen? Amen. Ano? Amen. Na ngauna ko? Nanguna at this moment, ngona nanda nakanda masula ka tu, bena kalubi na kango. Misulewi kenta na kaukawa. Na yalo matua kina na yalo loloma. Yalo matua, yalo loloma kina kaukawa. Bata batuya. Eh? And that's a promise. Eh? For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kena babiti. Nisa senga ni solia maybe kenda na kalo na yalo ni rere. Ayalo ni kaukawa nga kena yalo loloma kena yalo matua. Yalo rere. Na rere dabango. Metanto rere daba. Eh? Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is the understanding. Amen. Oh, talita corona versungo ni through all this pandemic. The key was just here in his na walatam. Na bossa. Na promises. He didn't give us the fear. Mekendarera bakantanaka. Mendarera bakana dula. Mendarera bakana na mati. Senga. Sinto dol mendarera bakana kabaya. Berarti nada. Nakalu sadap sesuleve ko na. Yalo loloma, na yalo matua, na kaukawa. Medab. Nukubaratan go. Nukubaratan ni sa rungo na pandemic go. O babini pinakabiri kita na wasiya chiku mana tugu. Iran deiti ko. Senga ni ababala. Berarti nada. Na foundation satuya. Nada. The fear of the Lord. Fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Binaka, we can do na ubalikeve. Era tiko nangonongo. With all that, we become strong. And through God, all things are possible. Wabini nakataka na mundo tiko na kabina kanikua to sile chiko mundo ngona kere brother Penny nakuta raoni nomu na wetini na nomu testimony naka. Sige tamu binaka. Oh, I'm sorry. Sindan lang. Osatio was said. Sige ni karamatay. Iya, men sige tamu binaka. Tuan yung na parang sige na binaka na nganyaleon ko. Nebo binaka na kaloni. Sila na ngauna na ikabini ko ameo. O siya balinga na binaka ni kalona ng gumbola. Iya na tango Peniana, tingo Akalanji. Akalanji sa may ambakirua. Nunggu tos may narere, asang sangalo may narere. Asa may sangalo tingo East Auckland. Winaka nga ni Kalo. Wika keve iya, nona pagkutumina koro. May tuboli na rere, may tisarang ni Silanda, wabinakta ka na kalo na nona tuba-tuba siyang din na kind and rewan na kalo. Nabaliw na USA, tiko may tumila nantata, adarbo kinawan niya Kana kabini kuwa yung binabaliw na bimboli na uchichimiro na tinvoltamu. Dana rere terreo ni sa masta din may yung dana kaubewas siya. Ya. Nada pa narere talaga na kay ko na sisi ito man daw nakakalo na
Ngono kena itu ngene kira mo do sih ndona kanar. Siang ni rere just Hadin kila no gombola kina tamata ibala bala da kina kalau misalnya tu opportunity mo do sih mata ngai sa do sarana kaliu ka dari mo ndona ya lo unworthy and who am I to share this great love yang haba benakang non ndonga naka we wase tigur to inarer na madasawiti baita bikito ngo tundo tigo na kana ministry lai na prayer warriors ngo sangai set up ta kita nga biga na bula sawiti daratanga na ni may lockdown ot ni may lockdown may set up kin ministry ngo hindi ba kinakana ed on Facebook karena tamatan baka nga na ed nga kendorit sa Facebook so kada sara scroll coba gono na newsfeed yang dobir na ed ya bitikin na prayer warriors ed ndo na itamba gitarong bikin na how can we pray for you today and tamata yar nang reply tag mi kan on prayer request and jingon do na group layla ini agar ko kenang wanya law mera masula ke tigna be request ngo and actually baka sara na message and sabi tam no searching a building relationship so benakta na kaloni ndo birto na prayer warriors no numat sangiti ko po kito siyang sarni nanuman yan dona big impact live na nito pula kito no kito masulikira nga masulak nga na be request sa na ito sa may bitan no tan wasa tingna prayers it actually changed our prayer life sila sarabi kina men dona ada fong dona prayer request na bulika tapi karla ko beram tama tao kurang so sa tuntu may sa on the verge may suicide adam may datupuna in that stage so sa bago nakataka na kalon na nabili taki di ko ipanluto ira akakabinaka ira subject ng mental health and pag injing taki kimaminga ibang na youth era ba iyo meram ni prayer warrior we yung sabar ito nga sabi kita orang itu nga Huawei wo makanganakat kayong Elijah who unto us and tu ba binakta ka na kaluna na coaching na ministry ko mong meron tayo may lockdown bidang madasa singo influx na prayer request ala ko tunga may ito sa wanggarot kerta mata kita rendre di na pemandang da song tu mera bayo mera tiking ministry yung tanda bulan ngono kina dori weekend ba basta ka dari da nonda bala tanda siya ni pwede tiga this big God ay ba manakta ka na kalon na ministry ko it humbled us and baku kota ka sarani mami prayer life tingo donong sista Mila ako kira talang na sagay join tal tinga ko na prayer warriors kira wan vale kaleta din boleh talakila kami berong tal tinga sana tal noa ay sandanggo sa ni New Zealandi may orang ni kaya witi ko sa when it comes to evangelism witi etik saray daki New Zealandi sangai tego buti ko mabuna kana kalona na ambis kizo chimda song lo tu kawita kirti werna kitu ba kawita kirti ko na tatang ko mission kami sari ministry focus value sari sipetiga na kami enrich dan babina kitu na priorities matangango siyang nindo birna song lo tu akalan diara via adopta ka sangi song lo tu sarang bikitu sangi mateni song lo tu medidi bakana ministry ko iyo, sisitinggo, asista Mila, akhirnya umutati ko nga, ngonele ni Vita nga, iyo, how this ministry has impacted her as well. Amen, ikunak Penny. Isa, vinak vale vu Penny. Isa, nimbula vinaka, na tango Omila, ayo ngone nimba, may sorkomba. Ayo tinggo ni Islandi bat ke ruana lubengu roti kuna lubengu rontangane ndo ambaki viwan ndo ambaki ndua bula tolu
Iyo, babin binak chiku wana kalona nona beba krota kitiko kenan nitombula baka kena nungumbula me kena tarayda kitiko na nungumbula ni nungumbula bakayalo kena nungumbula ni beka ni bat kena kalo babin binak nona beba rotaki nona beka dibi der kena nungumbula meronyo lelewana talangana song kona nonto na prayer warriors iyo ndina todo kana katu kunchiko peni don kana lebu ni tamata rangangan ritu na oto tini ngonongo rangan rabu na bebuke ya rasini kilati ko nitiko endo na nui na sekwanga na kalondang karaba tiko ngo kwe weekend kenda sakile ko tiko sakena ngonongo menda lakoyani menda wasiani beira kema danga dona kana lebu ni lenga taraira tu na tamate ke babinu na kana lebu ni request rala kuti kuma kito santo la beta tak ngana kalongo na non rambula ini karara na ka la kudrumito na ngona na oto tini ngonongo bako sibi na pandemic ngo lebu sarber na tamata bakara rere na lenga taraira lenga na mata bubal na lenga bai labo taraira bakai era nuingawa ya obabin bina katalanga ni song ko sa suleti ko na baka ding ber na kalo usetiao na kalo sa suleti ko ber na baka ding baka ngata ki mamiti kon kenda ti ko na tampangone na ngoni kuwa menda dina kararama ti ko ki beira era ngangan ritumai era ngan rebatu na baka ding ko na baka ding dondo ngai sulia dondo na kalo isa babin ulat tanga bona kalo ni ranyu join tak may na Zoom meeting ko meron yung may wasya na binakani kalongo donga na tiki na ngan mo wasya weekend to na kabi ni kuwa na choni na wasitin karua na tiki na rosa nga buluk katolu rosa nga buluk John 12 32 itu setiao. Isa ni basta salibi na tikina ya tukunti ko na tikina ya. And if I am lifted up on earth, will draw all people to me. Weekend na auto tiningonango. Ninda sa bulati ko nando nangonango mentala beta taktik nga nakalonggo mentala beti chisu karisto tinga no to tiningonango me maindambe tinga ena lomanda ena besinga menda masu wili kabale tiko na bosa menda lolo me rani mate tiko na yangongo me mendambula baka alo tiko na bengona ena ngirawa kina ninda taraira no irara tiko tautumba mera kilama na binaka ni kalongo meloreti ko na non tambula mera ni rabarar tak mena kalo na non tamata irati kitutu ba mera lesu mai bikwaya isa nak vale buna opportunity binaka ngo mababnu nak tikani bikem do kede naka emeni binaka vale bo bikem rau na numero wasia chukuna tukutuku binaka dona kana prayer dona mbula sorsorobaki dona mbula ni bita iliu keda na ngangandi ni tamata kede yen nomu o oranio bita mbaka toka na wichuchi mbaka ni nomu list wabi nakataka ni o romu matua na namro numero platform ke mdrau da as a prayer warrior wa nakataka na numero mbula mekito ndo bata mekito kaya ni binaka palio ka we kenda na youth there's a lot of opportunities a lot of outside opportunities that we can go and do other things very rarely we see youth giving their time they sacrifice so much being a prayer warrior. Nakabaleu na numero may wasiya tigo na tukutuku nakango wambota ni kibamra masula kimro wati kina numero group talaga
na venguna ki mami kenda na soto chikina. Sabong ango be another 2 more minutes. Au kere kepa ka kento rani masu nga. Masula kana platform kevingo na platform ni Penny na nomdo group as a prayer warriors na platform ni Bubale tumay na rere mento masula kana may bulita na was ni kalo wat kir na didi bati ko na way platform eti ko sila siguro na miniti we kenda kede ka kenda ni vi masulaki gera ni miniti ni we kento o kakale panimbaka me ini na program ni youth ento na maso sendar ni tulakan me geti ni binaka na lo binaka Nakasantono na masuk. Kima mita ki wiki muni turanga na waka moli na waka mundo. Na wale na italo no viva ngiti vimbulei. Kima mirau ni talo no ta turanga na italo no. Ini mami sotabi kemuni ka kima milako wata ke kema. Kabi ni kuwa haba ni nata kina vivu wale rasia maketi chumain na via viti. Kito na Central Eastern na kalau ka kina virtu mai walangi. Sto mena Western. Kito babi na taka turanga na linga muni matau santo vili utaki. Mi maru roi vito ko ni tiko. Yana ngona mbole ke mi lagu duru mutu ngoi buru na kalau. Kabi ni ko turanga sa masu. Na wale turanga na platform vina kongo. Raun nira waruta kine vida na mata bu wale. Merna sulia talanga non rombula na poptisho na rona mada sa tu me man. Masa kana kalau na ni bede ngobi talanga turanga kena ni sanu muni lewa turanga me tomani tu na platform go. Mente onde oni bi bambulai. Mente onde oni rarama. I vich todo. Yang sa masu na kalau ninga ide ngobi ni ba kalau ngatata. Ike mami kila turanga na platform talanga ngo. Sa pangtakawa lew satu na unida mente onde tu kina ni be bagrusai. Yang be bagdalai lew. Yang sa masu na kalau nide ngobi. Iba kalau ngatata turanga na wata ni bengara ngo. En idea bang tagi kina kira rando rongo ni tutu kena vembole wasikina. Me kota mai nabi badi ngui kami sau ni nondak do baka sangkangar. Merna so tabi kimuni ka kilai kimuni. Vena wale utar na matu wale kidi. Rasa mati guna ewa sa puro meda batala nomuni singa tampu na nongku kalau. Ketu babi nata kana nomuni lo malep na nomuni kawi lep. Nabi maru lep na kalau. En na lo mani wona singa. Kim sa urbana tu kwe talungwendon na singa tampu binaka. Ketu babi nata kana kalau na viva rara mas unge chiketu kampule ketu mi ketu tos giliu. En ambula ni bara ravi ke na bara nui sa kabe kemun. Baka lo ngata na bubal ke der sam chuma na Zoom platform na kabini kuwa. Na wale buna munati wata ke kima ni boro meda buna no muni singa. Walu sina bawi bina kana ntoka na ruko bi kemuni turanga chisu na ni mami bakambula. Amen. Amen. Naka. Au bambau taninta marutaka ka talitaka na bembulei. Kena betukutu kenta rongo tiko na kavina ni kuwa. Rawa ni bebu kena na kalau kena nonton di bulan tundua. Era ngona ndendre enta lag durum tika na ngona bina. Wa na wali kem ni to dog na durbu kena ngona lera nom ni pakai tabi. Kabata ma kena bana bubale mai goli shuba na bilbuno family. En buku ni kena host tagi tiko na nonda ewa program na kavina ni kuwa. Ove total tikino no na kavina kuwa me total na vos ni bikin tabaki. We kenda ndundua na buku ni bagro me tini tal tiko na nonda singa tambu. Ena ya kabi na ko kan tini to doko be kara kasa tuno tiko na turang tal tal sabaka raw me beauty kenda tal tiko ngo ndo tal na singa tambu sabaro me beauty kenda na baka ngo na madha me ngo lebu bi kenda na siamo timo na bata bina ko ngo enda sana tiko mai ena nonda du lomo ni bi balutu enda sana laki lotu bata talitiko ena nonda du bai balutu ko ngreba meu to tiko ngo bina ko ngo meu to kena na boss ni bi kenda bai. Weekend and dua na buku ni
Pakaromela bikenda tali tiko tala singa tambu na buki lo malangi. Kita bagi kemni tali tiko kena na lubi ni kalo. Na bale na nomni besa mati tiko mai. Kapa katala kena ungan reba me kinta baka na tama ni ngone sam sar tumingo mai sambeto. Tama itu buna ungan reba me kinta bagi ko tale ena yakabi na ko. Vambauta ni kakana bakalo. Sabaru tiko me na bi bakal ngatekina. Na tamanda sa dersa. Kita bagi tartungan el tambu, kita bagi relilo malangi remalu weekend tiko. Ena ngau no binako. Ena no menindu indam nga ono surat kenda. Ke rawa ni lolo lenga no lunda en total manda no masu. Na masu manda. Ni mami kalau do lolo ma. Ki mami tazak talen vikem ni ena tikena binako. Sabab nak te bale no bulo lebu kuni sabi bakalo ngatekina ke bike mami ka biso tabi sakitiko sakali turang na baga binako. Ni mi kalau sak ni mami songoni na kaimna ni koni paromitini no ni singa tambu tiko tiki kwana no ni tamata ena waseto ni kem ni tuku kapa tala keni vera na bio kani errantambe na dundi bonor do siamtu mikene bertona siamtu Amerika Australia mai ni Silandia na dundi bonua mai na lomni ni bonua vera via ni anu kera turang na no ni vedi ngobi kena no ni vedi tabi kena no do bulan to na lomni ni al tambu tiko tawan ke mami ni kwa kena ngon kesa na sabo sisuni bakumbula. Emeni. Sana sulit sekarang nunggu, we tamai tubuh. Sina tambu binaka, we kemunina lubini kalau na sina tambu ni kuah. Sina tambu binaka. Marau kau binaka wanu ni ndabe talano takati kona nona binaka kina nona talei kina biba kurumbu itaki ni nona dadaka kapakata langa kina nona bandita rom kina nona ene uto tini ngonongo marau ni sabandi tinta berbula na talei ni biwa kali ke Yesus Kristus enda sa iya evita non peitaka tundo tu prabo na sando sarava ka von dini taka ena linga lo lomo ni kalo ni boka dorra kina non tambula ena tini ni singa tambu ni kuwa oklani samaro ti kono manda ni ndasana toltal ti ko manda le sonko ni bata ena no bale na kalo ka bakata langa kina na kana rawta langa ni nambule nambula ena woto tini ngonongo ena itabi ena dono menda vakai dorra kakalibi kenda kina nakalo ena nona enda mbula kina menda nona vakan dina kai bore takana banda ena mote ko buno wala ngakina nona de tini singa tambu ni kuha kasa tiku kaungo nana indona nona bola ena nona bola and meet with trials. If you look to Jesus, if you believe in Him as your personal Savior, you will be carried through every trial and endure this trial with patience. Kena mambale, we kenda and the murisu karisto, and the nasyanga ni vakuai, maina vendendre, kena viva tobule, and the nalako the room. Like kaiti wango na wakasame tikwera, you will become stronger to endure the next trial and the next trial. Kaya kawala nga, ikondeiti ko na nomu bakararabi wana kalo, kanuita ki kwem kalo ni nomu bula, rongada babinaka bi kemni no kango na romani madongo, enandrendre ikona lago the ruma, siana tako sobomay na nomi lako, ikona raw ni ko lako the ruma. Balata na daba, niyo Yesu Kristo sa tu watake iko. Niyo koya sa lite kiko, koya talanga sa toko niko, ena nomi lako. Kaya ba kaya dabo, to be oseti ko, to na le vida na kangu, nanganengu ena vida na miniti saweti. Kaya ba kawala nga, enda sulia na nandambula, nandangauna, enda vararai, pe Yesu Kristo, eni ututi ni ngonongo. Ena same te vita na waseba sabul kawana na tikene tini, etiko kina indona na vaka sama, kawan reba me tine kina nanda sinatambu, vaka laga sara, ena ekabini. Kasa na tikina ongo bikenda, do tikolo, do kila, ni sakalo.
Kau na bakal lebu-lebui ena bi mataniku. Kau na bakal lebu-lebui e bura-bura. Pe kemu ni na kangu ena kabiniku. Ni na buting na tikolo. Pe kenda. Kino balambali. Ya enda na bak ngalui. Ndo ya kana bi talano ena loma ni vale. Ya ndo ba tikolo te kenda na ngone. Sepe kemu ni na marama. Oya uyura na turanga. So uyura na itumbu-tumbu turanga. Balatan na daba. Ni tuba uyura na kokowa. Balatan na daba. Balatan ba ka ni reliuli no mata bubale. Balatan na daba. Balatan ba ni lebu na kaya kila. Lebu talanga na ka errawata. Ndo umbeli ndo tukuni waindo me tikolo. Yang ni rawa-rawa talanga waindua. Medingoma ni tukuni wa me tikolo sebaba. Lataya ena loro isombo kina. Balatan ni sewa. Balatan ba ni siyang ni klain do na ka. Balatan ba ni siyang ni tuba binaka na nombula. Ang onondo be bosa ka kani kina ngajo tukuni wa tikolo. Iko siyang ni klain do na ka. Irongo na rabio kan lumani. Bai waka samataka ni tukuna weekenda na daw ni samu tibita e ka weekenda na kalo tikolo. Mokila ni sayo. Kan marbali biyaw indua ni baga tikolo te kiyaw na kalo e kile yaw na kalo. E kila ko na nugu. Dabe binakata na kalo me baga rita kana buna na tukuna no tikolo. Anda relation e bola tambo na nonda sa bium mai itipita na Israeli ena ngona era saya do mai kina ena wasan tamundam esa tu e matanra na wasan tamundam enda kunra uira na meda so uira na soite ni itipita ena bunongo esa tiga bu met satan dolo kina na ngusundra mera sabo sa kundu ena bunongo esa tiga bu merre kina uira na mati karasa sengni rega se odi liuta kira era sangwela dava na kale busa kaba na kelo ena mbong ni ta kosa na nglo si me baka matena ulu matua e chipita ena ngona ya o ikeira na vevale e sang ni bora na katumba ena katuma ni non vale non rani lang ena ngona ra sama itu kenango sa tega bu mera bosa kundu sa tega bu mera mberi mosese sa tega bu telanga mera satu kuna na vikanga membaliti Niko wili kana no mi bola tambo na tikene tirka tolu. Kana lako yani. Lako sombo mane tikene tirka ba. Embasi ka kina na bosongo. Ena vale na bukubu ndo kuchoba. Iya ndo na tikolo. Bio kalani tunge ridike. Nakalo e wala ena bukundra. E tawa sena wasanda manamu. E songoto bagandua. Namusu. Sianga talibando ni rabosa. Ena non sare ni sa tuba vekino wasan tamu me bakano subelebu era sa tombale enang gele mama yo kan lumani sa rauta ya kaya wi kanta naklo na tikolo kunyo bosa no sare den renre laiva kibuana kelo me vakava no nona vaga mana bi ba kurunda siapa taman renre ikuna lagu turuma ena lomani mada wongo sebala na wasan damu ena tuba kate ki matamu ena lomani mada wongo sebala na beka iko sekava na lomani mada wongo yalo binaka na wekango na itatawa ni lama langi be iko ni kuwa bondo ni ko bosa kundu kuwa bondo ni ko yalo leilai kuwa bondo ni ko baka samlesu musabe virutaka na tewelu ni bingarabi musabe virutaka na tewelu ni sokalo musale su tale kina no mumbula makawa ren dala uduru mati kongo serembe kana daka so mangana ngauna lala no kopati so na ngauna enda sando bosa yor ngodar bi okani gono be ko chisu naklo weno ena kabini kuwa tikolo ni kuwa musana ngere daka ena bu kumuni naklo rabio kan mani ni ndeu mai ena via la tibo esagani ali no bakasa mongo ena nona vina kata nakalo me bagarai tagatiko ni o kwen nakalo kasyang bondo ni servisa ena mali una wase tiriga ba ena no mi bola tambu keremu ni rega no mi bola tambu ena tikina ngo au sanga ni bitu mai mbela to vina kata mo ni na wili katalanga ena kabini kwa kalo we tu wana kau kadanga kasengat ni a dawara na baka sama ni tamata
Ene kabani wasinimbongi rebio kanelo mani. Nono tau sa sokotiko na wasa orto na tisepeli. Sa te bo me swingele na nono tau ilaulako. Erto kinda dala. Niroto rede indua sa tumbali. Enandele niwahi. Erto sabi tarai. Erto sabi bosaki bakata ki orto. Indua mbeka na yalo sa tumbali tiko mayengo. Ena no mi bola tambur rebio kanelo mani. Ena maliu na wase tirga va. Pengada na kande para itaka na ibola tambu berto. Ena tingene rosa ngabulu kabitu. Asa rosa sarve ira ko chisu kakaya. Do dengu ko yeunga do kakuni reve. Kelman bale na bose na kato chisu met ko berto. Papa ndo ngalu. Do tikolo. Dabana bono sabidi dia kina no ndo bakasama. Dabana bono ndo sana no makena ni usayalo. O yeunga. Aundo tiko pati ki kemundo mana puno mama ba o yeunga aundo mbosuka na matandra na matamboko aundo baka rongo takana delingando irsan dindi vara yeunga na ko tiko pati ki kemundo na bingono kensar o tombale talenga enan delino kelman bale kuani ndo loma le kuani ndo tangaya do yalo poke yo kalomani kai vina kati keme bare tako chisu bertoni tisepeli sona ngona ndo mbasi kana nuinga wangawa kina mambula ena sona ka enda rida ena sona ka enda sotaba ena mbulo dorbo manele ena ndo mbula ena lomo ni matu wale bo betini yoro ngoda bo bina ka rio kanelo mani kalongo ese shanga bondo ni sebisa rongoda ena bo tegbo na wasendua ena tikina indua rua kei tolu, ronga da rebio kanamani. Ana tikine rua, asa siang ni bodo teki ko bura asa lala tu. Asa tu no buto enan daleni wasa titombu. Asa ya babala na yalo nikalo enan daleni wai. O rebio kanamani. Ya babala ni daleni yalo nikalo enan daleni wai. Orto sange me reda ni tisepeli o kwena kalo ya babala enan daleni wai. Kaya batatalanga na kalo at tombali may nagdalinuay na may si Kobiorto ene kapani wasnimbon ene ngonorto so tabatikin na nandren. Siya nga nindutan ni talano ene ibola tambo me totobat. Endua me tombali ndalinuay me bakata ki chisu karisto bela to kwe tunga bwana kokowa kena lewa iburo buro. Ngada yo kanaman. So na kaya sini ya dobarano nang baka sama baka tamat. Heba balik, gaji lu kisukarso. Nang sa tong balikina, daba na punin na naluto rebeo kanaman. Balat ni sa ray daw ko yan, lewo ni uwa. Kena dang, gona punin na naluto. Yo kanaman, yung nga daw binak. Ni sa kalivi ko chisu karisto manro tong balibat. Siya ngoni saladaba. Siya dele ni way daba manro tong balibatikina. Ko bondo ni kau tatani ng matamu, may be chisu karisto. Ko bondo ni kau tatani na namupakananan mo, may be chisu karisto. Ko bondo ni basi ka may be ko, napakat titingga. Ko bondo ni ko yalo le. Kuno bereyaki. Kuno ronga nero rongo. Kuno reda nere rai. Bebo kaya polo berto may periu. Sakya nangonongo. Menda bagari chisu matu. Bakangu ena kabini kuwa. Tatawan lomani madawang. Was ono tombali kina. Chisu ngandra bano sa tombali ano lomani magati ngo ena. De sombe ka sa luti ti ko ena ngonongo. Bakangu malmulum vuna wale saranga no sa kautelim na numurai bebe chisu karisto. Bakangu ena mali una wasi walu kina rosa ngul kawarno. Nakalo e boro rongo buana dangi kena wasa. Ena ngono sa swing elengele kina no wanga. Ena ngono sa pondo mai kina na uwa ena lomani wanga. Ena ngono sa yado kina na pedi dia kina lomani wanga. Orto sandre bango ni bana, orto sandre bango ni bana. Sa siang ni toso na wanga ngo.
balet ni sa tawa ena ua balet ni sa orto vangata lenga na dang koko na iwatu ni bonua orto sanga iba nu kina sanga iba kan rati koya na non to liu koya moje tu ana pertamani ngada na kanga tukuna na maji na rosa na vulka ono asa kabe yira kokoya alele no ndo bambo sanga itu dake kokoya kabuna uva na dani kena wasa asa marabu mai biwa kan mani na iwalin lang etiko ngai no lomanuang iorto sangan ni bakayang ataka ena kena nauna nerto bakayang ataka saroto morto vigiliaki saroto morto umpite tumbo sona kai nuita ke tulo manuanga saroto balet nyorto sangula dawa ko ena wani nang ndabo tikunga ena lo manuanga ena nome tu vaki o tisu karisto e puna udana dang sanga ibu ki ko ya bertone tisepeli ni bo sotia na mateni kanga taronga berto na tisepeli e ve na no mundo pagambo nangono sa buko dikena na taroya sanga ibu ki ko ya me puna udana dang sanga marabu na wasa to kana tisepeli o ve yongo e baro rongo bua na wasa kena dang rongo da rebe o kana lo mani ena boka te bu no wasendua ena tikine vitu asa vakabana malio lala na kalo asa wasiaki na waya na rukuni malio lala mana waya laki ena malio lala asa vakakina arta usanga ni claro vio kan lomani o koya vosa o koya vakabana malio lala o koya wasiana malio lala kino wasa o koya vakabana dani o koya rukun mata ni sino por veo kalman ko tu daki ena moli non tu wanga ena simoya e varu runga na dai tino ni singa tambu ni kwa maleta na dawa te borro saba kana leoni asa tangi saba sangra so metulama na mega ni lotu va karisto ena ngono ni kwa sei kwa na te borro ko na sanga ni wawa o kona baka swinga ta na wanga o kona ni waba na rangi na sambila na bamba ni wanga iko baro sokota kan lo mane mata liu ni mata bubale veno bunua iko na bende itaka kina na kosi ni lawa o de iko na nuitaka me liu taka na wanga Oke kuna ono ni kwa. Ora bia kana madi. Debo sotia wena kabini kwa langa bakalele no tunet. Kwa nakalo. O sureti kemuni ana kabini kwa. Kwa tubu ana lewani burongo. Nuitaki kwa mena kapitani taka. Na ila bala. Nuitaki kwa mena kapitani taka rabio kan lomani. No mundo mbula bakam bubai. Nuitaki ko ya mena kabetani taka no mundo ilaula ko ni wote ngonongo me baka marabo taka na wasa me soko taka na wanga ngori kino tomba no mam ko talanga mena lako batiki kemundo ene ilaula ngo ora bia kan lamani ay wote ni baka sama ene kabini ko nakalo esulia nambula tamu Luke na wasi rosa buluka tolu, tiki na pasa na buluka tolu. Nangano sa hea tu kina na vitala noa. Lili ena kau bela teiwa ya. Chisu elo mandonu, tirauna tamata dala. Pero tu kunini tamata ndau mutako. Enda roni voto kani ro tamate pala da. Ena kabini simo ya. Na vitala noa ena hote ni ngauna ni berni da buka na jem. Na vitala noa talanga ni hote ni ngauna. Ni berna vitala tala. Enan dalana may kalwa. Ora bia kan lomani. Vose indo virau, ano no vinakata. Me baka taka vichi su Kristo. Vena no mo kaukawa. Moni baka mbulay tito. Ya rabia kan lomani. Endua
ronga malumu no nono bosa. E bakilani tamata dala. E bakilani tamata endo donu ngame tikolo. E bakilani tamata endo donu ngame towa vendon rubi. Kada donu melili ke na kobela tai. Kwasa ni bosa no domo malumu. Ano nono bina kata me bagara itaka be chisu karisto. Nono ngangandre. Ena yakabini simoya. Ngoda ba bina karabio kan lamani. Iya sandan dono bikendaru ni sa mi bikendaru me bakana nondaru balbal. Iya no tamatongo. Sa sena ga sa kitaka. Asa kabe chisu ngoda no ngangandre no tamatongo. Ni na nomi ya uni kemni sa lagu mai na nomi mata ni tu. Ngoda no tigene vasanga vulka tolu. Asa kaba ko chisu. Au sa kaba ka indina beiku. Ena singa indai. Darna tiga bata mi partaisi. Ngada na kangu ena kabini kuwa. Keba kai ko nui taka na kalo. Ena wasan damun tamu yuko na baro lako tu rumah. Keba kai ko nui taka na kalo. Ena wasa yuko na baro sokota en lomani madongo. Keba kai ko nui taka tiko na kalo. Ena bingau na kita sarni no mumbula. Rongada. O kwe tubu ana kau. Kena lewa nimbula tamu. Kona bunua enda nana maki kedi tukina na tamata lotu wa karisto kaba kaki na be kendo to siama tigo mai no bata ni bingara bingo to no siama tigo be kana be mbongi to doko to siama ni dala tin no mbongi na be tuku tale ni no da pagaru tagi bognaka bagayang rosa bagayang tagi tukina na tamata ni kelo na ro dewa ka loma ni kelo weekend ena loma ni mada wa na bata ni bingara bingo be baga to doko tekina na mbulong ana usu tundondona na bubale ni siama buana kan na tamate andun do me bala liu dan nakano nan ding ko baro lo do ruma do ro ke na ngone lewa me kapitan ta na kelo nan ding kake di ko pinaka e tunga buana kelo na kan ni ko ay ko saro ni sarama ba ya to sarega Vada pa into dono me utikolo ena ngonongo sisa. Eu ni urei na yalo ni kalo ena kabini ku. Se vada pa ndendre o lago do rum. Sa do dono me utikolo. Blati ni kalongo. Kona i vagambula. Ke buru. Blati na kalongo kona ndo ni vembuli. Se vada pa non reina tamate membole ki kona bebeka ni mbula taka. Na lolonga ni mbula ando lago do rum na vingauna. Yokan man. Resa taba kan diri tiga kan andra kan mbula taga tiko na vingono todo. Resa di diri tiga mbeka so andra kan mbula taga tiko. Ronga na bakang. Kalau ngo nando ni vimbuli. Ko ero ni mbuli abo tali. Na mbula. Kalau ngo ko siang ni ndo bibu kaki. Endei no boss ya. Ya sa ka ko ni na marro iko. Ina toko niko. Ena aishara washa vasa na buluka tolo. Ko ina zakaba bakaki. Kina nomba. Kona alifa kina omeka. Ko sale suboti na nanda bisi ni mataka. Lomani madongo. Ko sale suboti na buno iko na lati. Ko bina kata walenga. E kamba staka na nomu ding. Nomu lagla ko lomani madongo. Baleta. Neroni deikina. Na be tubo so sa tubo laga toko. Kina nombula, kina nomata boba. Ko na ibambula ke burbura. Be mate duinde so. Na be lenga anda lago do rumah. Na be ka anda vinakata. Sianga tal na indo na nui. Mbula. Mesuliana bageng. Mesuliana mbula vinaka. Chisu karisto andondo. Kuasa mate katuta ketali. Kuasa lako li baru taka indo tikina. Ena lista mai. Yo kan loman. Siang ni bisa una yala ni kelo. Endo tua. Saroto menando bisa una tomata. Balatin sando lewu na non do bosa. Sando lewu na non do komple. Kelo siang bondo ebe bisa. Onde tegiko ana lo mani mado. Kuni ame kame no mbula rabio kalman. Dorobo kena wana lewa. Kuni ndo sor. Kuni ndo yalo lela. Kuni sukai muri. Kuni mga titingga. Ngada rabio kalman. Tamatang ganga. Kamo tamatan dina. Mo tamatan day. Ena no mo bandu. Jaba kaya ndo na mate sere tiko ena kabini kuwa.
Toro ne langate no na woto trisher. O visureti ena kabini. Ken dombe kana ngwana lewa ndona dorbo. Dona turanga dona maram. Sono ngona ni kondo ronga na bosa iko sando so. Sono ngona ni adon kana ndusi kina no mbula iko sando yalo lela. Sono ngona ni adon na ndu ya na lama ni mata bubale. Iko sana numa mosa baka sukano no mitabi. Mosa suka imu. Sono ngona ni adon na beba tobule ya no bugni ndendre enda sala uduru mutungo. Siang mbega ni labo sono numa mosa baka kana lama ni bitu sina. Yalo bina ka kuno baka titinga ta kana no mo baka mbota nakana. Deitiko wana kali. Numa boga binaka revio kan lumani. Mota matang ganga kandina. Ki wana kalu ele oto tingon. Tunde ena nomo boga mboti ko. Ni ko ena lesumai. Sa tu wana isau. Mena mai sulia kina tamate andundua. Me bakano noni. Ngada revio kan lumani. Na isale boru taka nakalu. Ena mai sulia nga. Vei ira. Yara tamatandina. Kande itu. Au no itaka ende kabini ko. Tipo no daba baro rongo tina. Ronga na itu tu kana sere. Kande itaka no munding ting buana. Au sure tu. Never fail me. Jesus' love has never failed me yet. There's one thing I know, that wherever I may go, Jesus' love has never failed me yet. Salomania, Salomania, Jesus Salomania, Nalolomale Unikalo Segatu Nilai Mia Unikalo Segatu Nilai Mia Esengatu Nilai Mia. Amen. Nabale buna share to toko ya ne kabini kwa. Ndaruna masu ne kavendi ndai. Ingana bakilati no mumbula ne kabini kwa. Iku sasarabani kwa na yale ni kalo. Yo ko si changa bondo ni soro weekenda. Se changa bondo ni ali no bole katikenda. Ena bingon ketsa. Onde taka no mumbula ni bombota ene kabini kwa. Ena bunua. Enda ndambe sakati ko kina ni bombo no matanda. Imami kalo ena kabini kwa. Na wale una no muni baga na numi ke mami. Imbara ni ke mami karla wa kina dona madawa. Oni sabaruta kami ke mami na karla wa kina. Ke mami bo bina bina kana kalo. Na ke muni ni sali subu na mami bima taka. Oni sakila talanga na kalo. Na bika sa tu laga tu na teboro. Na baga totonga ni ke mami kina. Na baga tobule ke mami kina. Ni bukia indo no mbula borongo ti wena kabini kwa. Me reibe kemuni kan nuita ki kemuni. Ni o kemuni oni na liuta kan lau la Kongo. Vitalia se dava na ndendre. Vitalia se baga tobule bodao. Ena birakata na tebor me baga tabuloni kina. Ena lau la Kongo. Kima me nuinde. Kima me tuwa ta kena leone ni abuso chuta. Sei kemuni chisu karisto na ne mami kalo. Kena bubale. Kena no mbula indo no dorbo ngone lewa.
Borong ene kabini kuwa. Tibuke endo na nambula endo na ngone. Borong ene kabini kuwa. Dan rela ko rumah. Wani mate tur. Enang gakilo ni mbula ke mami mbula kina. Ke muni unikila. Yalu binaka ni tabona wani mata. Isuliana boga wene kabini kuwa. Ke mami kala wana mani madongo. Ke musa kala batike ke muni. Siang ni dona kai ndendre be ke muni. Isa wasiana wasan namu. Isa tombala nandele ni wai. Warong be ke muni na dangi ke na wasa. Ke muni na kalo wetu be ke muni na kini mbula taumulu. Ke wayane na mami ngandre na kabini kuwa. Ke mami rawata na mbula taumulu. Ke mwararabin dondo ngabe ke muni. Chisu na ne mami kalo. Na ne mami vambula. Tali dondo nga. Amen. 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 Oh, wambao taninda pavni na vale bilo malangi. Ena yakavi na ni kuwa. Ena ve tuku enda rongoda. Tiga bume na mata kalilai. Me azava ni laki tini na singa tambu vinaka ni kuwa. Oh, gandreva me utor na tigin ngongo mo pavni vinaka te kemni kede na lubi ni kalau. Tata na nana rangone. Zorbo kenangone lewa na ndi vono ndi siamu tigu mi kino gandreva. Me utor tal tigin ngongo mo baka vini vinaka te kemni kede. Ena nomuni Juliana nomuni ngauna. Ikenda mai biru ngu ndo matale na bata ni vingarago. Oban bautan ni ndo bata mi kenda pa ni na taka na klo na buku ni bulu lebu. Sulu ti biru ndur loto na buku ni biu sema na mataklele na ngoni siabot school. Pabna wali bi masta den na buku ni tuku na tuku ni kau lotu. Kab katalan kina bital talepani na divine service. Leni lotu mana tamba mana wasi na sinu north. Kab katalan kina bi kemni na kangu ni siam tu mingor mi valangi. Mai nisulandi Australia sakali bona babi na bekem dona be kango do siam tim gormi bono lebu lambasa senganga ke sabu kali bona babi na bekem do min na koro o na bali bekem do siam tim gormi manu mai nambulini mai na besaw ka bakatala kina bekem na siam tim gormi asas bagara melo toka bakatala kina be na lenu bubale siam tim gormi suba menambua meno sorry sakali buti na baka bini binaka. Pabnak talanga borto na bubale na bili banua na buku ni bagai tabi na songo ni dorbo kan ngane la na bale bune tagi na bale bune VOC bikem do na bubale main bili banua na sere rong binaka sana gu mas mena bakal ngate kem do tin kolo bikem ro ngane la minisulandi sakali bune ba binaka na minski talanga to song tingore da prewares ko to song tingore minisulandi sana gu mas sana mi mas na leni na bubale binaka ngona bubale digital Mena bi bakal ngatek tiro kalau kena nom rombol ya tu. Au wani nak talanga ba lebu na buku ni nonda nona tini singa tamu na tamani ngone siam sartu mingo mai sambeto. Tamu itu buna Thomas kat ngon dreva me na wali biko na buku ni nom mai pakai tabitiko. Ena kena tini tali tiko singa tamu binaka ikuasani me masu ni na be bakal ngatek tiro kalau kena nom bula ka bakatala kina nom buku bale. Andi tangani da sakali nak bali ko adi na CV ni lawa family na balebu na visi mati tiku mai kabakatala kina be rosi bati sare pene na balebu na semini sulandi masta den mavi biko na kango bangtang na Galaxy AO2S kali to na bavni binaka na bubal na lingi tamana sama sartu mingo na budu kerew Abu bal bakai tal lepani lendua sakali betul apa nak tal bakal ngatagi betul kalau kena numpu bale batal ken bi alumita na bale alumita na samti ko mai masta sikeli reituku samti mi gori mai isle mi korbuli mi isle masta na bale wani samti mi gori mai kinoya na bale na bu bale na bale moses tuindama batal ken na bu bale salato Waisake kalau liar durlotu mai nambulini sakali berapa au tor talit gilman go na buku lo malang kurto na rona tala kena gas tibur untuk pakai tapi tu na tempat ni bingkar ko
Babi ni nak balebu weekend dan do kede ena nonda bese mati tiku mai me ado nangonu kataraba o bambau tani singa tambu mayongo esana tegu butak tal tikina nonda lotu nonda dubi bal lotu ko bambau tani tu ni loma lanke weekend ena tomani tar tiko na non ro na bakai tabi tiko rona en arona do bakai tabi tiko torni tal ke mastana na madongo ena buku ni kena wasita li tiko tuku binaka ena bata ni bingara bungo ni man tiko kina lo ni kolo le no bale le bunga ni bos ni bagam ni binaka to rawa ena ya kabina ni kuwa me nonta bata bi ba kolo ngataki bitamanda sa densa ninge mo toka me za bono ngona katara nonta